Ka second semi-final jong ka Ike Mawlong Memorial Trophy Football Tournament 2000 Arpulai Arpusau. Ka Shillong Lajong FC kanikun Pyrshah Iaka Kith United Nongpoh Haka arbol terik ulber 2000 Arpusau Haka por shibaje siteng no paisi Hamadan Mawlasnai. Shushu hadin gaji lekai kandon ka hausi bumper kapaga khusnam kanlong daga song pisa kapa shipo hajar tengka. Nak bynta ki jingtip ki bekambnia phun hau number hnyo pra hnyo san nriu iwe ar kndai ar lakon bat lawer sngewbha pi baro khuble shibon.